This is absolutely insane. My dreams came true. It's out of this world. So thank you so much, guys. Thank you. Il-klima motiv imlissen mit-tenur Awstrijak tal-20 sena ġeġi. Fit-tmiem taqtija li baqgħet sejra tal-aħħar bejn Iżrael u Awstrija. Kien propju l-aħħar vot fl-aħħar sekondi waqt it-tħabbir tal-voti li nkisbu bit-televoting. Il-vot li ddeċida r-rebbieħ tad-69 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest din is-sena sar f'Basel l-Iżvizzera. L-Awstrija rebħet bl-interpretazzjoni tal-ballet electropop Wasted Love li titratta temi eżistenzjali dwar l-imħabba. L-Awstrija kisbet 436 punt. Iżrael klassifikat fit-tieni post bi 357 punt li nataw lil Yuval Rafael u l-ballet A New Day Will Rise. U l-Estonja b'distak ta' punt biss fit-tielet post. Tommy Cash u l-kanzunetta ritmika Espresso Macchiato bi 356 punt. Din hija t-tielet rebħa fil-kompetizzjoni għall-Awstrija. Kienet rebħet fl-1966 u l-2014 bid-diska Rise Like a Phoenix ta' Conchita Wurst. 26 pajjiż ħadu sem fil-finali tal-festival u Westmat li kien segwit minn iżjed minn 160 miljuni madwar id-dinja. Minkejja wirja stupenda mimlija enerġija Malta temmet l-avventura li din is-sena ma kienx nieqsa mill-kontroversja fosthom il-bidla mandatorja tal-isem tal-kanzunetta minn Kant għal Serving fi 17 il-post. Fil-finali Mirjana Conte kisbet 91 punt. 8 points. Il-ġurija Maltija ta' 12 punt lill-Armenja. Bit-televoting Malta ta' 12 punt lill-Estonja l-kanzunetta Espresso Macchiato, 10 punti lill-kanzunetta rebbieħa tal-Awstrija u 8 punti lid-diska Taljana Volevo essere un duro, interpretata minn Lucio Corsi.